San iz djetinjstva da budem profesorica maternjeg jezika doveo me do odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem sam svoju ljubav prema jeziku i radu sa djecom i mladima još više učvrstila. Studij mi je donio znanje koje koristim u radu sa učenicima, ali nadopunjujem zajedno sa njima jer tako i dijelimo znanje, a to je i najvažnije u obrazovanju, dijeliti znanje. Tako u toku studiranja steći ćete znanje o jeziku, njegovoj strukturi i kako funkcionira, ali i u okviru predmeta iz metodičke grupe prisustvovati nastavi u osnovnim i srednjim školama. No moj put studiranja nije bio sačinjen samo od formalnog obrazovanja. Najveći dio moga školovanja činilo je neformalno obrazovanje kao i volontiranje. Smatram da je volontiranje, ali svakodnevno istraživanje, odnosno cjeloživotno učenje, najbolje što sami sebi možemo pružiti ne samo u toku školovanja, nego tokom cijeloga života. Zahvaljujući volonterskom angažmanu, svakodnevnom učenju i istraživanju, trudu, radu, želji za napredovanjem, uspjela sam ostvariti mnogo toga lijepog u toku studiranja i otvoriti nove puteve koji su mi kasnije pomogli na tržištu rada, ali u formiranju kompletne ličnosti. U toku studija učestvovala sam u mnogim projektima čiji su pokretači bili studenti, ali i profesori, a najponosnija sam na časopis studenata i studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Slovo, koji je plod vrijednog rada upravo studenata. Sudjelovala sam u kreiranju 3 broja i sa najljepšim uspomenama se sjećam tog perioda rada na časopisu. Iskreno se nadam da će Slovo i dalje živjeti i da ćete i vi dati svoj doprinos u njegovom radu jer zaista vrijedi. Dragi budući studenti, neka vas ambicija i iskreni snovi vode do cilja. Ako naiđete na prepreku, nemojte dozvoliti da vas strah savlada i da vas ta prepreka unazadi. Naprotiv, smognite snagu i idite naprijed i trudite se da ostvarite svoje snove jer zaslužujete najbolje. Mnogo sreće vam želim u toku studiranja, ali i dalje.